Yes, reka twongeye tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongeye tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka rero mu nkuru zidasanzwe, twongeye kugarukana imbaduko idasanzwe. Turacyari ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe cyane kuri byinshi biba bikomeje kugenda bivugwa ku isi, ariko cyane twebwe twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho hari byinshi cyane tuba tugomba kugarukaho, ibigenda neza n'ibitagenda neza. Nyamuneka turaza kwikoza rero mu ngingo nyinshi z'amakuru menshi atandukanye. Turaza kugaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD riyoboye igihugu cy'u Burundi, rirangajwe imbere n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho iri shyaka rya CNDD-FDD riri kuvugwaho byinshi cyane aka kanya. Benshi baravuga bati byazambye, abandi bakavuga bati bimeze neza. Byose rero tuba tubazaniye icyitwa ukuri gushingiye ku kuri. Ariko narizimba mu magambo cyane, nagira ngo mbabwire yuko inyuma ya kamera ni njyewe Karemba Aimable musanzwe mumenyereye cyane kuri kamera, ariko ndagira ngo rwose mubanze murebe neza uno mugabo uri kuri kamera, ndetse kandi anabibwire ntabwo navuga umuntu w'umugabo. Karemba Aimable ndagusuhuje. Je nitwa Mugiraneza Hamada, barabimenyereye kuko nejo twakuranye ikiganiro tugaruka mu ngingo z'u Burundi zitandukanye by'umwihariko ku makuru abagezweho. Yes, rero Mugiraneza Hamada turaza kugaruka kuri byinshi cyane bidasanzwe. Turaza kugaruka ku baturage batuye mu ntara ya Rumonge, intara ya Rumonge ndetse n'intara ya Makamba n'izindi ntara zitandukanye zihegereye. Murabizi neza yuko ni intara zegereye ikiyaga cya Tanganyika gitandukanya igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Izi ntara za Rumonge rero, iyi ntara ya Rumonge rero, intara ya Makamba n'utundi duce tuhegereye, biri kuvugwa yuko ibi bice cyane icyitwa imbonerakure FDN by'isirikare cy'u Burundi n'igipolisi bakomeje cyane kugaragara mu bice, bagira gutya bagafata abaturage bamwe na bamwe bakabafunga, bamwe muri bo barabashinza gukorana n'icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Iyo ngingo rero y'abaturage bari gufungwa, bari gufatwa, bikavuga yuko abenshi muri bo ari abanyamurenge bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuyigarukaho. Turaza kugaruka kandi nanone mu bice bitandukanye ahitwa za Kibuye mu mujyi wa Bujumbura, tuze kumenya amakuru adasanzwe, aho biri kuvuga yuko hari amakara agace ka Kibuye hari amakuru adasanzwe biri kuvuga yuko ngamabandi akomeje kugenda ajujubya icyitwa abaturage batuye mu mujyi wa Bujumbura. Bikavuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi yafashe umwanzuro yuko ibandi izajya rifatirwa muri kara gace ka Kibuye no mu bindi bice bitandukanye birimo na za Cibitoke bazajya bayarasa. Turabigaruka rero Mugiraneza Hamada, ndetse kandi hari amakuru menshi dufitiye, ndagira ngo nawe uce mu ngingo z'ingenzi udufitiye aka kanya, maze ubundi twihute mu budasa bwacu bwa TV Dunia Nikote. Ngira ngo Karemba Aimable abaduteza amatwi, ngira ngo twanabasuhuje. Ubivuze neza by'umwihariko. Turaza kongera gukubitira hariya mu gihugu cy'u Burundi, turebo bita Colonel Bofo Ndoyeraho, wahoze ari umuyobozi wa polisi y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu ntara ya Ngozi. Ubu akaba amaze kugenda atabwa mu mvuto. Arashinzwe iki? Arashinzwe kuba yabakorana ubucuruzi n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ubucuruzi bw'ikawa. Ibyo ngibyo turaza kugenda tubigarukaho, turebe ese abayobozi bakuru bari kugenda bikomwa n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi impamvu ni iyihe. Ariko nanone ntago ari we wenyine bimeze gutyo, kuko no ku rundi ruhande mugenzi we wamusimbuye Liyetona Niyonsenga we arashinzwe gukorana na Red Tabara. Aho naho Jean Bosco nawe ngo arashinzwe nawe gukorana na Red Tabara ngo n'igihugu cy'u Rwanda Red Tabara n'igihugu cy'u Rwanda. Iyo uvuze Uburundi, ubundi iyo buvuze Red Tabara uhita wumva ko babashyizemo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo turabimenye, ibintu bahuza cyane. Ariko ngira ngo Karemba Aimable tukiri aha ngaha tureka tunakubitira mu gihugu nako mu murwa mukuru w'ubucuruzi, kuko nyamuneka sinzi niba waramenye ko Gitega ari umurwa mukuru w'ubutegetsi. Ndabizi cyane. Gitega ubu niho hasigaye rwose ubuyobozi bukuru bw'u Burundi ariho buherereye. Ariko Bujumbura n'ubundi iracyakora nk'umurwa mukuru cyane cyane w'ubucuruzi. I Bujumbura ho rero haravugwa inkuru y'umubyeyi w'umunyamurenge waharasiwe. Ibi rero bikaba byamaze kugenda biteza amakimbirane akomeye hagati y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batuhara mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abanyamurenge bari muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ejo twahoze tubabwira ku kijyanye n'imyigaragambyo yari irimo iraba hariya mu bice bya za Rugezi, mu za Mikarati, hariya za muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo muri teritwari ya Fizi no mu misozi miremire ya Uvira. Aho hose niko hari imyigaragambyo. Ariko ngira ngo Karemba Aimable tukiri aho ngaho turanakubitira ku ngabo z'u Burundi, bivuga yuko rwose muri Kongo ibyo bari guhura nabyo bitoroshye.
ni ingabo z'u Burundi mu bihe bitandukanye zakomeje kugenda zigaruka cyangwa se zikorera hara muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo z'u Burundi rero ku munsi w'ejo mu mirwano ikomeye zahanganyemo na Twirwaneho, mu by'ukuri biragaragara yuko bamaze kwamburwa ibikoresho byinshi hariya mu bice bitandukanye za Rugezi, ngira ngo urabizi, ndetse na za Mikenke. Ahangaha harimo harabera imirwano y'injyana muntu. Nabonye Colonel Matama Sematama ku ruhande rwa Twirwaneho ari wagiye kuri kamera aravuga ati nyamuneka ingabo z'u Burundi ibyo zahuye nabyo ni ibindi bindi. Ubwo muraza kugenda mumenya ubwino kuri izi nkuru zikomeje kugenda zitangazwa n'abayobozi bakuru bo muri Twirwaneho ndetse na M23, ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi turareba ibyaje kugenda bitangazwa. Ariko nanone turaza gukubitira hariya mu bice bitandukanye, mu by'ukuri tubabwire indi nkuru nanone ikomeje kugenda igarukwaho cyane, igarukwaho muri Kongo. Turebe ngo ifungwa ry'uyu mugabo Masunzu nyuma yo gushinzwa guhungira mu gihugu cy'u Burundi, aho yaramaze gutakaza urugamba Nzibira, ndetse akambukira ku mupaka bakavimvira agahungira Burundi, ariko leta ya Kongo ikamushuka kongera akagaruka, bakamujyana Kinshasa kugira ngo bamwiyegereze. Tayari yamaze kugenda afatwa, akaba yaramaze kugenda ashyirwa inyuma ya ferabeto. Ibyo nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Ariko nanone n'indi mirwano ikomeje kugenda n'ubundi igaragara hara mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turebe operasiyo zitandukanye igihugu cy'u Burundi cyangwa se ingabo z'u Burundi zirimo zirakora. Imyiteguro ni yose ibuvira ndetse n'ahandi hose. Ngira ngo Karimba Aimable urumva yuko ingingo cyangwa se agaseke k'amakuru tuba twateguriye abadutega amatwi harimo ingingo nyinshi zitandukanye. Turagaruka turi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka nanone ku misada y'abasirikare b'abarundi ba FDNB ikiri kuzanwa hano za Kavimvira wagarutse, na biravuga yuko iriya mihanda route nationale 5 uva za Kawezi uzamuka Kiriba ujya za Runingo, ngo ibimodoka bya muzinga byiganjemo ibifaru by'igisirikare cy'u Burundi FDNB bikomeje kuzamurwa. Operation ngo ishaka gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi ni ugufata n'umujyi wa Bukavu. Ibi bintu niba biruze gukunda rero ibintu turaza kubigarukaho neza mu buryo budasanzwe kandi bwo budasamugira neza Hamada. Ariko twihuse cyane, ngiye ntago nshaka ko dutinda, ndagira ngo duhere kuri ino ngingo. Duhere ku ngingo idasanzwe y'abaturage bakomeje gutabwa muri yombi ndetse kandi bagashinzwa gukorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rumonge n'ahitwa za Makamba. Bikavuga yuko kandi abaturage abenshi muri bo bakomeje gutabwa muri yombi ari abakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugira neza Hamada, ngewe ushingiye ku busesenguzi bwawe ndetse kandi n'ubudasa wifitemo, ndagira ngo umbwire niba koko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu gufatira icyemezo abaturage bakomeje gufatanya bya hafi na Red Tabara, ndetse kandi bamwe hari n'abashinzwe gukorana na M23. Ibyo nabatinya kubivuga. Biravugwa yuko rero ibi byose leta y'igihugu Burundi iri kubikora kugira ngo yihanize buri muturage wese ushobora kuba yatekereza gukorana n'umwanzi w'ishyaka rya CNDD-FDD. Ese koko ushingiye ku bumenyi bwawe busesenguzi bwawe urabona koko igisubizo cya nyacyo ari uguta muri yombi buri muturage wese ushinzwa gukorana na Red Tabara? Dore yuko bivuga yuko abatangiye gutabwa muri yombi ku ikubitiro ngari ababyeyi bashinzwe ko bafite abana babarizwa muri Red Tabara. Ubundi Karimba Aimable bijya gushya bigashyuha, byatangiye CNDD-FDD nk'ishyaka rya politike bashyiraho umutwe wa gisirikare. Buriya imbonerakure ni urubyiruko rwo muri CNDD-FDD ndetse rukora cyangwa se rukora nka law enforcement cyangwa se bashyira mu bikorwa mu by'ukuri amwe mu mabwiriza ya leta y'ikinji ya leta y'u Burundi, by'umwihariko iri shyaka rya CNDD-FDD. Rero izi mbonerakure bikavugwa yuko mu by'ukuri bakora mu izina rya CNDD-FDD. Bivuze ngo utumva cyangwa se utavuga rumwe cyangwa se ngagendere ku migabo n'imigambi ya CNDD-FDD, byanga byakunda abagaragara nk'umwanzi w'izi mbonerakure. Kandi izi mbonerakure nizo ziri closer cyangwa se ziri hafi y'abaturage, kuko nizo zigerageza kumenya amakuru muri karitsiye bimeze bite, ese uyigumuye utumva ideology ya CNDD-FDD ninde. Ibyo rero bikahita biba impamvu yuko bamwe mu baturage baba victim. Izi saha ntago utabarizwa muri CNDD-FDD yakabaye ari ikibazo.
niba ubikomojeho kuri iyi ngingo ukatubwira yuko mu ntara ya Rumonge ndetse na za Makamba abaturage bari kugenda bahunga ntabwo byagakwiye. Tunarebye hano abaturage bahunga akenshi ni abaturage bashinzwa kuba ibyitso by'Red Tabara. Red Tabara bashinza yuko leta y'u Burundi ishinza yuko ari umutwe uterwa inkunga n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse iyi Red Tabara ikabikorera mu burasirazuba bwa Kongo inafatanya na M23. Rero uko bigaragara nta gihe na kimwe imikwa bitagiye ibaho, kuko no mu bihe byashize mu byibuko bwose iyi Red Tabara yagabaga igitero hariya mu bice bitandukanye, by'umwihariko ngira ngo ni hano hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi na Kongo, ubwo bagabaga ibitero bakafata bimwe mu bice bitandukanye bakica n'abaturage. Ahangaha abaturage muri icyo gihe nabwo ubwabo bagize iki, birawemo cyangwa se imihana yabo yirawemo na leta y'igihugu, by'umwihariko ishyaka riri ku butegetsi rishinze abaturage gukorana n'ibyitso, gukora nk'ibyitso bya Red Tabara. Izi saha rero urabona yuko aba baturage bakomeje kuba victime nanone, ariko bikaba bitari buze kugenda byorohera leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye, cyane cyane yuko mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda inashinzwa intege nkeya mu guhuza abanyagihugu. Kubera yuko izi saha niba bavuga bati Red Tabara ni umutwe w'abatutsi, kuko abarundi niko babivuga. Ariko ngewe ndagira ngo icyo kintu wa mugani ugarutse kuri icyo kintu cy'ubwoko, ndagira ngo ibi bikorwa n'ubundi biri gukorwa cyane abaturage bari gushinzwa gufatanya na Red Tabara ubihuze na political system bivuga yuko ikoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yitwa ngo ni divide and rule. Bivuga yuko hari abantu bamwe bakomoka mu gace kamwe cyangwa mu bwoko bumwe bafite agaciro kurusha abandi. Umbwira ibi bintu bifitanye irihe sano no kuba abaturage bari gufungwa bakomoka muri za Rumonge, Makamba no mu zindi ntara zitandukanye, bivuga yuko izo ntara zishobora kuba zirimo n'abaturage benshi bakomoka mu bwoko bw'abatutsi kurusha izindi ntara mu gihugu cy'u Burundi. Karembaye Mabure ubivuze neza. Izi saha ntago twatinya kubivuga yuko ikintu bita amoko nge kubwanjye nita umwanda, kuko isi tugezemo cyangwa se isi y'uyu munsi ni ibintu rwose umuntu uri civilize atakabaye agishingiraho byo kuvuga ngo uyu ni uwo mu bwoko, uyu ni mu bwoko. Ibyo ni umwanda abenshi bamaze no kugenda banarenga, by'umwihariko igihugu gishaka gutera imbere uwo mwambaro w'ikibi barawiyambura. Ariko biratangaje kuba mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi ugisanga mu nteko nshingamategeko habaho la majorité, bakavuga bati hari abahagarariye abahutu, hari abahagarariye abatutsi, hari abahagarariye abatwa. Mu by'ukuri ku gihugu nk'icyo ngicyo gifite inyota y'iterambere, ntabwo ibyo bintu byari bigikwiye kuba bikigaragara mu itegeko nshinga ryabo, kuko buriya byose biri mu itegeko nshinga. Niba bavuga bati abahutu mu nteko nshingamategeko bagomba kuba bangana gutya, abatutsi, abatwa, ibyo byose nyine ni ibigenda mu by'ukuri bigaruka nk'ikibazo muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero babandi niba ari political system cyangwa se ari bimwe mu byose CNDD-FDD yubakiyeho, kuko buriya ni nk'ishyaka riri ku butegetsi rifite ubushobozi bwo gukora amendment cyangwa se kuba bakora nk'itegeko nshinga, bakaba bagenda ibitagenda neza cyangwa ibiteranya abanyagihugu bigasubirwamo, ingingo za nyazo zikagumishwa mu itegeko nshinga, ariko izidakwiye zibona yuko zitandukanye abaturage zigakurwamo, kugira ngo mu by'ukuri igihugu n'aba baturage ubwabo bibonemo batakibona mu ishusho y'amoko. Ariko izi saha niba mu itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu bindi biganiro tuzagenda tubarebera ingingo by'umwihariko ivuga kuri icyo kintu kijyanye n'amoko, bigisa naho ibyo bintu babishyira imbere, byanga byakunda bizakomeza kugenda bigaragara nk'ikibazo by'umwihariko kuri iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse nta n'igihe mu gihe ubutegetsi bwaba bucyubakiye kuri politiki iteye uko nguko, abaturage nabo ubwabo bazavuga bati n'ubundi ibyo ni ibintu biriho. Ni nayo mpamvu usanga mu nzego z'ibanze abaturage ubwabo baba bagisa n'abo cyane. Rero abo baturage benshi bari gutabwa muri yombi, biravuga yuko ari imiryango ifite benshi bahungiye mu bihugu byo hanze, birimo Tanzania, birimo Rwanda, birimo n'ibindi bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Bivuga yuko rero ngo abo baturage bahunze ngari bo bahuje imbaraga bakisanga mu cyitwa Red Tabara. Abenshi rero muri gutabwa muri yombi ni abafite imiryango ya hafi ibarizwa muri ibyo bihugu, bahunze cyane bitewe n'ayo macakubiri yagiye ayogoza igihugu cy'u Burundi, ubona yuko akomeje no guteza ikibazo gikomeye. Ngira ngo rero tuvuye kuri iyi ngingo tunayihuze n'ingingo y'ubwicanyi biri gukorerwa abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi, cyane ni situation mu mujyi wa Bujumbura ku munsi
w'ejo bundi ubwo byari ku itariki ya 6 twabonye umugore warashwe n'umwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi FDNB, bikavuga yuko kandi ibisi ubwa mbere bibaye byabanjirijwe n'ibikorwa bidasanzwe aho abaturage b'abanyamurenge bagiye batabwa muri yombi bagapatirwa mu mamodoka rwose mu buryo navuga yuko buteye isoni nk'ibitoki bakubitwa za kiboko. Biragaragara yuko rero mu gihugu cy'u Burundi ibibazo bikomeje kugenda byongera, ariko nanone n'abaturage b'igihugu cy'u Burundi bakozwe n'amarangamutima cyane rwose babonye ibikorwa biri gukorerwa abaturage b'abanyamurenge, bavuga bati se ibi bintu bizakemuka gute, cyangwa se igisubizo cyabyo ni ryari, iherezo ryabyo ni ryari? Ndagira ngo rero mugira neza ugaruke kuri ino ngingo. ngira ngo ndakumva neza. Ugaruke kuri ingingo y'abanyamurenge bari gutabwa muri yombi, ubihuze no kuba koko Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo ari abagambanyi bari guhunga ngo bashobora kuzamukura ku butegetsi. Umunyamurenge koko urabona afite ubushobozi bwo kuba yabahunze intambara iri kubera ku butaka bwe, akaza afite imbaraga zo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi Aimable ubutegetsi bw'Igitega sinzi wenda n'ibijyanye n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri avuga, ariko nanone abanyamurenge nabo ku rundi ruhande nabo dutega amatwi baze kutwumva neza. Hari igihe rimwe nabo mbashinza hari agakesi kamwe ntajya numvikanaho nabo, niba izi saha wumva abagabo nka ba Muniga-ntama, ukabona abagabo nka ba Masunzu, ukabona abagabo nka ba Nyamusaraba, ukabona ba Koloneli Gasita, Generali Gasita pardon, abo bose ni abanyamurenge bari mu butegetsi cyangwa se bari mu nzego nkuru zifata ibyemezo, ariko wareba ugasanga nta kintu na kimwe bamarira abanyamurenge bagenzi babo, ahubwo icyo bakora barohereza ibitero biza kwica bagenzi babo, nk'uko Masunzu twabonye kiriya gitero cya drone yohereje mu Minembwe bakajya kwica Koloneli Makanika. Izi saha rero waruna bikomojeho neza, Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga bati bashaka ko aribo batanga amakuru muri twirwana muri Red Tabara. Ibi rero bigatuma umuturage wese uri hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko w'umunyamurenge akomeza kugenda yishishwa, noneho hagakubitiraho na situation ikomeye. Nshaka ko niyo ngingo turi buze kugenda tuyigarukaho, ijyanye no kuba izi saha ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zirimo zirashinzwe ibikorwa bitandukanye. Wakomoje ku kijyanye na deployment y'ingabo z'u Burundi by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ariko si Buvira ntago ariho bajya gukambika, ntago bajya gukambika Buvira, ahubwo bari gukomeza bajya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo n'ubundi nk'uko bisanzwe, bakajya muri teritwari ya Fizi begera abanyamurenge, bavuga yuko bagiye kwashyira defense zikomeye. Ubizi saha Rugezi hari ingabo z'abarundi, Mikenke hari ingabo z'abarundi, aho bita Buvira nako mu Minembwe hari ingabo z'abarundi. Aho hose ni muri eneo cyangwa se zone z'ubwirinzi zatwirwaneho. Ngira ngo nejo ku munsi w'ejo hashize habaye imirwano, nahoze mbona amavideo agaragaza ingabo za FARDC zambuye ibikoresho natwirwana ifatanyije na 23. Ibyo byose ngira ngo abari muri groupe babashije kugenda babibona muri groupe ya WhatsApp. Ariko ngira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yakabaye atagitewe impungenge n'abaturage b'abanyamurenge, kuko n'abantu bishakishiriza ubuzima, n'abantu bari ku butaka bwa Kongo bishakishiriza ubuzima, ndetse benshi ni n'impunzi, cyane ko bahunze ubu bwicanyi bubakorerwa bitewe n'izi tribes zibaturanye. Ubwo turareba Mayimayi, tureba Abapfurero, tureba Ababembe, abo bose n'ababatera mu mihana yabo bakabirukana cyangwa se bakabamenesha. Ubwo rero nta handi hantu bahungira, bagomba guhungira mu gihugu cy'u Burundi kuko niho hafi, abandi bari mu Rwanda, especially aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba gakwiriyemo impunzi z'abanyamurenge. Ariko abangaba bari mu gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri mu bihe bitandukanye bo bakomeza kugenda bashinzwa n'ubutegetsi bwa Perezida Neva yuko aribo bashaka kuba batanga amakuru muri Red Tabara. Ngira ngo murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye ubwicanyi bw'abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi nta gihe butakozwe, mu Gatumba barishwe muri za 2004, ndetse no mu yindi misi isanzwe ngira tugenda twumva ibikorwa by'imbonera kure by'umwihariko mu kwibanda mu mihana y'abanyamurenge. Aha turagaruka ingingo rero, ingingo ya cyane y'abakora mu nzego z'umutekano. Hari uwitwa ngo ni Jean Baptiste niyo mugabo uherutse gutabwa muri yombi. Uyu ni mubyara wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byari ku itariki ngira ngo ya 9 z'ukwezi kwa 8 mu 2025. Aba bakurikirwa n'uwitwa Koloneli
Ndoyeraho Bofo washinjijwe cyane ngo koherezwa ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Hakabamo uwitwa Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga cyane, uyu nawe wasimbuye uno mugabo wari uyoboye icyahoze ari intara ya Ngozi, ayoboye polisi yaho. Ibi rero bwana Mugiraneza ndagira ngo ubisesengure mu minota mike dore yuko n'amasaha ari guhuza imyambi. Ubisesengure mu gihe gitoya urebe ikiri gutuma cyane izi nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi inyinshi muri zo zikomeje gukubitwa ababaza, cyangwa se benshi muri bo bakomeje gutabwa muri yombi. Ngira ngo ari nabo tujya twumva ngo bafatiriwe imitungo mu buryo ngo bunyuranyije, niba navuga ko bunyuranyije n'amategeko, ubwo ariko ku mategeko y'igihugu cy'u Burundi ho biba byemewe. Biri kuvuga yuko rero uyu Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga wasimbuye uyu Bofo Ndoreyeho ashinzwa nawe gukorana na Red Tabara ndetse kandi agashinzwa gukorana bya hafi ngo na zimwe mu nzego z'umutekano z'igihugu cy'u Rwanda. Bikavuga yuko urwego rw'ubutasi CNR rw'igihugu cy'u Burundi ari rwo rwamaze gutangaza no makuru. Nyuma yo kumenya ayo makuru bakavuga yuko kandi ibi byose bigiye gukurikirwa n'abandi ngo abapolisi n'abasirikare badasanzwe bafite n'amapeti ari ku rwego ruri hejuru bashobora kuba batabwa muri yombi. Ibi bintu urabona biri buze gukurikirwa n'iki, cyangwa igisubizo cyabyo urabona ari ikihe mu gihugu cy'u Burundi? Uku kuba igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda cyegereza ibihe by'amatora nabyo ni indi ngingo tugomba kuzagarukaho tukareba ese aya matora ubundi CNDD-FDD irahabwa amahirwe angana iki kongera kuba yakegukana intebe yo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ese amashyaka ya politike atavuga rumwe na CNDD-FDD yo afite uruhe ruhare, cyangwa se yo arahabwa amahirwe angana ate? Ngira ngo wari ubikomojeho ku bijyanye na Colonel Bofo Ndoreyeho. Uyu nguyu yahoze ari umuyobozi wa polisi mu ntara ya Ngozi, yamaze gutabwa muri yombi. Yatawe muri yombi rero azira iki? Wari ubikomojeho, arakeka kuba yabakorana n'inzego z'ubutasi z'u Rwanda. Ikindi ni kese ebyiri, akaba anashyirwaho kese yo kuba ngakora ubucuruzi bw'ikawa mu buryo butemewe n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko bigaragara si we wenyine, kuko haciye iminsi rwose mu gihugu cy'u Burundi hari nk'amakuru nakira ejo bundi Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo hanoganogaga, cyangwa se amakuru yakomeje kugenda acicikana avuga yuko hari abayobozi mu by'ukuri bashobora kumukorera kudeta. Hari abayobozi bakuru bashobora kuba bafungiye Igitega, by'umwihariko bakoraga mu rwego rw'ubutasi, bashinzwe yuko baba ari bo bari nyuma y'uwo mugambi wari ugambiriye gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. N'uyu mugabo rero uyu Colonel Bofo nawe ari muri iyi kesi, nubwo ubona bahise bayishyira kuri kesi yo kuvuga ngo ni ugucuruza ikawa n'igihugu cy'u Rwanda, ariko mu by'ukuri nuko ari muri bamwe muri abo basirikare bamaze kugenda batabwa muri yombi kubwo gushinzwa kuba mu by'ukuri bafite ngo umugambi wo kuba bakuraho ubutegetsi burangajwe na CNDD-FDD nk'ishyaka rya politike riri ku butegetsi. Ariko nanone si we wenyine wari ubikomojeho, tubonye uwo bita Lieutenant Niyonsenga, we arashinzwe gukorana na Red Tabara. Iyi nkundura rero mu by'ukuri irimo iragenda igaragara mu buyobozi, yaba ubuyobozi bukuru bw'Igitega ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu nzego z'umutekano. Urabona yuko ari ibintu bitari buze kugenda byoroha, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we afite ubwoba bw'uko ashobora kuzatambamirwa n'aba basirikare ndetse n'abandi bayobozi bakuru kuba yakongera kwegukana umwanya wo kuyobora iki gihugu cya Kongo, iki gihugu cy'u Burundi pardon. Ibi rero bikaba ari byo bishobora kuza gukomeza guteza impagarara, ndetse usibye n'aba bagabo babiri tubonye Colonel Bofo Ndoreyeho ndetse n'uyu nguyu Lieutenant Niyonsenga, n'abandi benshi muraza kugenda mubumva bagenda batabwa muri yombi kubera yuko mu by'ukuri bari muri kesi ivuga yuko baba bari inyuma ya kudeta mu by'ukuri yari irimo iragenda inoganurwa yuko ishobora kuzakorwa hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bwana Mugiraneza rero ntagira ngo rwose tunabwire n'abakunzi bacu baravuga ngo wayavuga ni yayamara, kuko mu gihugu cy'u Burundi amakuru aba ariyo ni menshi, Repubulika Demokarasi ya Kongo ku isi amakuru aba hari ni menshi, ariko nyine make ya muyo tuba twateguye mu gaseke twateguriye abakunzi bacu. Reka ngira ngo ngewe mbonereho kubifuriza kumererwa neza, amahoro, impagarike n'ubugingo bikomoka kuri Nyagasani bigumane nabo, bigume mu mitima yabo, kandi tubibutsa rwose kongera kubana natwe umunsi ku munsi bakora subscribe, like, share, bakomanteringa rwose kugira ngo tumenye ese baba babikunze ibintu byacu cyangwa se
bihagaze bite muri rusange. Mugira neza niba ufite ikintu wabwira abakunzi bacu mu gusoza rwose nta kindi. Karemba Aimable nta kindi ndi bubabwire ni ukubararika yuko hari ingingo ikomeye yo gusesenguza turi buze kugenda dukora ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Turebe operation zimaze iminsi ziri gukorwa muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko hariya mu mujyi wa Uvira. Tuze kugaruka muri Fizi turebe ngo bimeze bite. Aho hose mu biganiro byacu mu by'ukuri mu bikurikirane tuzajya tugerageza ducukumbure tubahe analyse cyangwa se tugerageze kubahereza n'amakuru by'umwihariko agaruka by'umwihariko ku bikorwa by'ingabo z'u Burundi. Ariko nyamuneka ntabwo dusesereza, tuba tugira ngo twungurane ibitekerezo cyangwa se tunaganire ku ngingo ziba zigezweho. Ndabashimiye rero kuri aka kanya, mbabwira yuko amakuru yacu arakagaruka. Karemba Aimable ndagushimiye. Yego urakoze cyane Mugira neza kandi n'abakunzi bacu bo kuri TV Dunia Nikote.